Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, туугандар. Сатууга мына ушул Жанарбек экеден тору менен ушул каратай чыгат экен. Азыр бирде маалымат алайлы. Жанарбек эке, бу торунун маалыматын берсиз. Маалыматы таза чүй, карабай. Бул эрте туулмата 1,5 жаштайм. 1,5 жаш. Жеп ичкендер канча? Кандай, жакшыбы? Бою канча чыгат бунун? 47-48, Bunun bazı kança oldu? Bazını sırası aytıp kettim. 130 bin. Kem olu? Kem var. Görük kol. Naraka bir bastır koyunca. Buna tuğanlar. Hazır bu ikinci karatayında malumatın suraylı, anam bazında surap koyuyoruz. Bunun parodalı kanday bu karatayın? Bu böyle mesir çüylükü. Çüylük he? Sunuğaşı жақсы екен тайдың. Кеш болған. Eң 1 жаш болады. Eң 1 жаш болады. Bunun bazı kança болады? Bunun bazı деле 130. 130 bin he? Жетелечи, Азамат? Жетеле şunda. Bere kaytarır bol. Karatayın деле bazı 130 bin eken tuğanlarına. Kaysi biri жақса байланышқа çıkar ezler. Kalazanlar bu toru. Kalazanlar bu kara. Номерлерин астына жазып коебуз. Дареги Бишкек шаары, Степное айылында тугандар. Объезднойдун жээгинде. Мына бүгүнкү сатууда мына ушул эки тай болду, кара менен тор. Номерлерин астына жазып коебуз. Доставкалар болот да Жанарбек эке? Бар, доставка бар. Доставкалар бар экен. Торчик.